Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wabau wallaloi akubburukam malabbina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba bau mawangi ia mempoe-poe ripam masetanan nia papas salamata. Puang agama sekik dan nia passalamaki andrangi apa barakaki masari pangulukam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ardathu ummuhu ayyaman summa ardathu Suwaibatul Aslamiyah. Aganari pasusuna nabitta sallallahu alaihi wasallam ri'inan nasyari are assona naina pasri pasusuri makkun rayya sange Suwaibatul Aslamiyah allati أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى مكن ريري pamerdekari Abu Lahab riwattuna papolengan naritu birittana posaukinin nawai riwattu ajajingan nabitta sallallahu alaihi wasallam faradatshuma baniha masruhi wa abi salamata wa hiya bihi hafiya aganari pasusuna nabitta sallallahu alaihi wasallam sibawa anak urwane nariyasan masruh Nenniya Abu Salamah rigau angkanai Suwaiba masarrona pakalabbi inabitta sallallahu alaihi wasallam nenniya masarro accarinna wa arda'athu qablahu Hamzata alladhi humida fi nusratid dini surah Andrangina pasusutoi Hamzah riolotan pasusun namu panabitta sallallahu alaihi wasallam ia naritu Hamzah taripo je gau narimuka narewangan nai agamai wa kana sallallahu alaihi wasallam يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية نأنكن نبت صلى الله عليه وسلم kiring indok pasusunna poleri Madinah nasaba pabbere ia masih patorieng iritu ila an arada haykalaha raidul manudid dariha wa wara gangkan nana polaini ritu Suwaiba surumat tampana mateng riku buruk nagang karitim punginna qila ala dini qaumihal fi'atil jahiliyah angkapatta romakkadai mati Suwaibari agama nawa wakkaper jahiliyai wa qila aslamat asbatal khilaf ibn mandah wa haka
kato sewa pattaru makkada sallam muiritu napakkas iyai assi salangi ibnu mandah nenniya napautoiritu summa ardathu al-fatatu Halimatu as-Sa'diyah wa kana qad radda kullun minal qawmi sadyaha li faqriha wa abah naina pasari pasusuna bitta sallallahu alaihi wasallam ri Halimatu as-Sa'diyah makkun rayma lolo pulanai napura engkai meroriyo lori sampeang nyapa susungenna riwawanna karna akasiasingenna fa akhsaba aishuha ba'dal mahli qabla al-ashiyya agana masagina na atuatuangan linona Siti Halimah rimun rimacipina wadarra sadayaha bidurrin darrin albanahul yaminu minhuma wa albanal akharu akhah agana tak bollo na uwaidadi apa susunna Siti Halimah pada toha atap bollo na ulau mutiara na pakku wacinnunna agana pasusuni nabitta sallallahu alaihi wasallam misusu ataunna napasusutoni pada orwani si susuan nariasang damrah misusu abiyona wasbahat ba'dal huzali wal faqri ghaniyah aganan cajina Siti Halimah sogirimun ripurana kasiasi nenniyarimun ripurana madoko wasaminati syarifu ladaiha wasyiyah agana macam manatona untana nenniya bembekna wanjaba an janibiha kullum mulimmatin waraziyah anrangele sammanattonim pelai Siti Halimah tungka susainanniya balae wa tarraza sadu burda aishiha alhani wa washa nari belo itu niritu amau pekeng atuangan Siti Halimah nasaba atuangam mapasau kininna wananniya nasogito nakoritu Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.